amagambo hagezwe muri aya masaha baganga b'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa bo muri Denmark bamaze ibyumweru bibiri bavura abaturage mu karere ka Rubavu ku kigo nderabuzima cya Kigufi. Igikorwa ngarukamwaka gitegurwa n'umuryango SOS Children's Village Rwanda n'umuryango w'abaganga b'amenyo batagira umupaka witwa Dental Health Without Borders. Kugeza ubu abaturage basaga 700 nibo bamaze kuvurwa, aho biteganyijwe ko nyuma y'ibyumweru bitatu hazaba havuwe abasaga 1200. Na ubushakashatsi bwakozwe n'impuzamuryango itari ya leta iteza imbere urubyiruko RYOF agaragaje ko urubyiruko rwiganjemo rwize n'urwiga muri kaminuza, muri rwo abagera kuri 42.4% mu Rwanda aribo bazi kandi bajya bagira uruhare mu igenamigambi n'ingengo y'imari y'igihugu, mu gihe abagera kuri 46% bo nta makuru na make baba babifiteho. Ibi byatangarijwe mu bushakashatsi bwamurikiwe Kigali kuri uyu wa 31 Nyakanga 2024 bwarakorewe ku rubyiruko rwo mu ntara zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali, kandi ruri mu cyaro no mu mijyi, ruri hagati y'imyaka 16 na 30. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko mu gice cya mbere cya Kanama no kuvuga muri uku kwa 8 2024 hateganyijwe izuba ridasanzwe n'izuba risanzwe ry'impeshyi n'imvura nke mu bice bimwe na bimwe. Ubushyuhe bwo hejuru ku manywa buzaba hagati ya °C 20 na 30. Tugiye hanze, wahoze ari perezida wa Guinea yahamijwe icyaha cyo gutera inkunga ubwicanyi bwabereye muri stade. Wahoze ayobora iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba ndetse na bamwe mu bafasha be b'imbere cyane bakomeye hamwe n'abamurindaga bahamwe n'icyaha cyibasiye inyoko muntu kubera ubwicanyi bukabije no gufata ku ngufu byakozwe mu gihe na nyuma y'imyigaragambyo yo guharanira ubwigenge na demokarasi muri 2009. Ibyaha byibasiye inyoko muntu kubera kugenzura ubwicanyi bwabereye kuri stade ndetse no gufata ku ngufu imbaga yabigaragambirizaga demokarasi mu myaka 15 ishize. Iki kikaba hari icyemezo kidasanzwe cyari gitegerejwe n'abacitse ku icumu ndetse n'abavandimwe b'abantu 150 bishwe icyo gihe. Urubanza rwanyuze kuri televiziyo. Uru rubanza rero rw'uwahoze ari perezida kandi kapiteni Musa Didas Kamara hamwe n'abandi 11 barimo uwahoze ari umuyobozi w'abarinzi ba perezida, abaminisitiri ba leta n'abashinzwe umutekano banyuze kandi kuri televiziyo nk'uko nari mbivuze muri Guinea, kandi rukurikiranwa cyane na benshi mu baturage barenga 14 muri iki gihugu. Kapiteni Kamara yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 naho Liyetona Abubakar Diakite wahoze ayobora abarinzi ba perezida akatirwa imyaka 10. Umucamanza yasanze abandi baregwaga 6 badahamwa n'icyo cyaha maze bagirwa bere. 4 muri bo barimo wahoze ari minisitiri w'ubuzima. Naho ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko umuyobozi wa Iran w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei yategetse ko bagaba igitero kuri Isirayeli mu buryo butaziguye kugira ngo bihorere ku byo yavuze ko ari ihotorwa ry'umuyobozi mukuru wa Hamas igihe yari ari i Tehran. Ikinyamakuru rero cyabitangaje kivuga ko Khamenei yatanze iteka mu nama yihutirwa y'akanama gashinzwe umutekano mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Kivuga ko aya makuru cyakesha abayobozi 3 ba Iran, kitatangaje amazina y'iki gihugu kiciwemo gisanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya nyakwigendera. Cyavuze ko kwihorera ku rupfu rwe ari inshingano zabo. Ni ibintu rero byanamaganiwe kure na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan, nawe yavuze ko bikwiye kuba bagira icyo babikoraho.
tugeze ku isaha y'isaa sita n'iminota igera kuri 4. Ndabashimiye mwese twabanye muri aya makuru. Gahunda za Radio Icyizere n'iz'inyunguramagambo official zo zirakomeza, mukomeze kuryoherwa nazo. Inyunguramagambo